Pozivam da me došli na novi kanal na YouTube-u. Ja sam, tačnije da se predstavim, ja sam Mihajlo MC Pro. Ove naučare me ubiše, ali zaboravio sam tekst, ja sam to sam novi kanal na YouTube-u. I još jednom, sabujte se na Kotežana, tačnije Clash Brotheri, jebao sam ti dupe. Samo da znate, ovdje ćemo snimiti igrice, vlogove i svašta još. U sljedećem videu snimat ćemo Clash Royale i jebam ti papir, i da ne biste, što čitam, i da ne bete sebe pustili, jebem ti, ovaj idiot nepismen, ne biste propustili, pretplatite se na moj kanal. Pozdrav!